setuju, ia siap dorong aku rapoko. Pada saat pagi hari ini Bapak, di mana cinta kasih-Mu senantiasa melawat memimpin kehidupan kami, hingga saat ini kami boleh bersyukur kepadamu Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Bapak di surga. Namun di saat pagi hari ini juga Tuhan, kami sangat bangga punya Allah seperti Yesus. Namun di saat ini juga kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Biar senantiasa Tuhan melawat memimpin kami, jauhkan berbahaya daripada kami Bapak, sehingga kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan juga pagi ini hari ini kami mengangkat ke rumah Tuhan untuk membawa bom kami ke rumah kudus-Mu. Saat ini Tuhan berangkatkan kami dengan damai sejahtera, sehingga sampai kami di tujuan rumah Tuhan dengan keadaan sehat, tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Allah kami. Juga kami berdoa buat bere kami, bahkan boru kami yang mau menerima pernikahan kudus daripada Tuhan. Nyatakan kasih setia Tuhan di dalam pribadi keluarga bere kami, sehingga nyata pembelaan Tuhan di dalam pribadi keluarga kami saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Baik acara demi acara kami sepanjang hari, Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang melawat memimpin Tuhan. Nyatakan kasih setia Tuhan di dalam acara kami, sehingga satu pun tidak ada yang kurang. Apapun rencana kami, biar tetap Tuhan mengkehendakinya. Juga acara peribadahan kami tetap dari awal pertengahan hingga akhirnya senantiasa Tuhan memimpin, sehingga nyata pembelaan Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga nyata pembelaan Tuhan di dalam pribadi kami lepas pribadi. Khususnya kami keluarga dua belah pihak yang hadir saat ini. Nyatakan damai sejahtera di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap tentram di saat sukacita kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Alija ko ba pardinggan basa na sumurong na mangaleho partikyat tu kami tu hati bagasan manugot ni Aryaw ima di nalahu matubas ina matubasi pamas-masun tarpugason ya nakamu dorok borum Tuhan tupahi maulanon nasa di bagasan hasangapon na seko jala di bagasan dami dohot kolong na seko at nang liyo mali Tuhan Gugu, jala tuturi kami hobar tulong manelo kami. Mga sahon Kristus Yesus magtangyan kami Tuhan. Amin. Prosesi Suleiman Itanong Jongjong. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come with me. There goes my mind racing. Yang Suleiman Itanong Jongjong. You are the reason I'm homeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and reach what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Tear goes my head shaking, and you are the reason my heart is bleeding. I need you now. Yang dipersilakan If I will turn back the road, make sure the light goes me at the dark. Spend every hour of every day giving you stay. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. Oh, I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Oh
Kristus, doa nito di purbadia. Amin. Mertangi yang mati. Ali Tuhan di bata aman amin dari banua gijang. Kodo na mga turuhor pagdungan sa ripeoni. Di ida kodo lungan namyo na masakap na yung magbagas. Jalan narodo na sila mangido pasu-pasu. Atong sa itata man na sila di bagasan na siniroham. Pasu-pasu jalaramo di mana sila marite-hite pagkakulongin. Rajai mana sila marite-hite tot di purbadia. Asa mamuka dalam marujung di bagasa dame pardonga saripion nai. Tangihon matang yang namyon. Alani asi doho korong iroham. Amin. Bogason ni Yanakota Hepdianto Siregar. Doho Clara Sinta Agustina Ruan. Imana Huenes Ian Galatia Ono ayat 2. Marsiurupan mahamu mamorsan akan adudogi. Ima dalam mengaradoti patik ni Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Disima sah. Adoma sahala keluarga. Rab saja bunasida nama simatua. Allah nunga mabalu simatuana dulion tinggal ma dijolo ni parumain. Alain nasopanagama yang natunay karijo jala simatua dulinaon marsahik posa. Di babereng-bereng ibana do di tahun 92 dulinon paksa hitoni ala dibudahon keluarga na molotu 52 doli subang do paadu-paadu bahkan makatan. Aturan manang tatanan kehidupan ni halak Batak diguriton manang secara lisan doi hidup di tonga-tonga ni hita na berkeluarga. Molo mamereng sima dua doli pasti dosagan akabarumenna. Alai iya do narumikko. Pabereng-bereng do marsahi sima dua ni bayi alani aturan manang tatanan kehidupan ini manang ikut tolong do jalabanu marubat asa hatok man ima contoh na berjolo na paduahon tatanan ni hita batagon manang aturan dan boy pajuk pangakan nama ramang bau doho namari nang bau molo tumpe mugap manang medebu tumagot medebu mati daripada tolong itu kan molo medebu nang bau ni ben main di dalam manang tergelincir markareta habeng roiba hinang bau kudoon manang margelo-gelo besi kok masih so tunggu desa no tangahku ima tatanan kehidupan ni kita halak mata jalai di Huria Galatia hukum Taurat nama dokon sunat mensucikan dolma aturan itu narumiko jala ido nani suarahun ni akka halak Kristen na termasuk Judaisme hati-hati. Dia manang songot dia pedang boy lang karo ni jala ido mengantarkan hita tu keselamatan manang tu hai baru. Alai Roma Apostol Paulus denggado aturani alai narumiko ima holong narumikot di ngolong ni dolma
bagaimana menunjukkan kasih di toma-toma ni aturani. Atung pasal tangima ulonon di bagasan olong doho panuturio. Mangasal Kristus Yesus matang yang kami tuho. Amin. Di tahiro hamudo dungaing naing marbagas alai dang tama halak Kristen marbagas sama si pilibegu atong tangihon hamuma dolo hata ni bata taringot uruh ni pardonga sarepeo ni halak Kristen dung dito pale bata main ilo iba nama dang ringgan sa sadabaway kujung kubahin mali iba na sada boru-boru pangurupi di ibana pa inakutna akut ni ilo Tuhan Yesus ganun na paulakon na niulina iya soala ni na marmainan na palakaposado pangalakut do na magbuat nasirangi atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni perma songonodo dilo debata tu bawai kamu ka bawa pahulungi hamuma parti hutamu nabi songon Kristus nama kahulungi uriyai jada na mangaleo dirina umokopsa unang muruk hamu dopa nasida iko marroha hamu madongani nasida sanga bahin hamu nasida songon dongan panea di hamuluan na sora suda dungi songonot didok hatani debata tuaka burbur Yoloya ka parkuam na bawa na beson pangoloyon di Tuhani ay baway do ulo ni parti hutana son Kristus sulu ni huyay ikopotor forman toman madongan halapoho do hadameon ni toti parangi ni borborui imana arga di jolo ni debata doho di jolo ni jolo atong songon akka nama parangeon hata ni debata hamu sumulukon para sinirohao doho habasaron doho hasrepon niroha mahamu marsipauneunea mahamu doho marsiasian saluhu riting niroha muru rimas panunggahiyo doho pangicahiyo do masian hamu alai digijang ni saluhu nai marsiha holongan mahamu aido rahu-rahu ni nasundenggan dungi damina siap di bata imam mengerajai di bagasar rohamuna jala saluhukna binahemuna marhite-hite hata manang papahenan totong may marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asa ibana mengerajai rohamuna doho
ulon muna. Atau ang nunga dibegi hamuhatan ni bata tarimo turuh ni pardongan saripion. Namanukun maahon may jumolo diho ali panguli Hepdianto Siregar. Olo doho makajong di jolo ni debata. Nauboto sa luhut doho di jolo ni akadongan na pumudison. Na dipangido rohando si Clara Sinta Agustina Aruan na niririmon gabi dongam saripe. Olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham. Doho mangulahon siyan nasa gugom. Uhuk marparangion parangi na badia rap doho ibana. Naolo doho mga juaju doho hagalion na kung sura gumurang parangina jalana so dupa paulahomu manang tadi konomu ibana paima disirang hamatian hamusogo molo nang sadaro ham mangoloi salut nai dok mahol namanukun maahu doho diho ale inang Clara Sinta Agustina Aruan ngiriri nisi Hepdianto Siregar bahit dongan saripe naulo doho makajong joko di jolo ni debata na boto sa luhub doho di jolo ni dongan na pumudison na dipangidorohando si Hepdianto Siregaron gabi sinodukmu olo doho makaholongi ibana siyan na saroham doho pangalahon na ture maraduk pun ibana doho marparangeon parangi na badia pagua halak Kristen ho jalan na sotupa mahilolong ho manang tadi konomi bana pai madisirang hamatian hamus sogot molo nang sadaro ham mangoloi saluh nai dogma ol mahamu babua hok ni badan muna naposo ni debata doa una mabuan hatana tuhamu marhite-hite goar ni debata ama anak dohok to di korbadia ahu madok na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma amin dalam hamu ma pasu-pasu sia debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi maruhana midahamu di lokpako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasar hom adamena tuto dimunabi amin kami atau bapak tadi alih amanah dari bono nikah si di rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong di rohana sia debata ama do pasoran nito di perbadia ma nama dongani hamu saluna amin Horas Marihita Lubuhin man ng namin, paglubuhin man ito habang pagdidado para luriyon. Wala tayo mang disilihan tanong na din ka dimang nahi. Mang raja dalam kami nang sore pada ala beliau kamu tinggi muna rap manguruh Sa manita marsijalaman parjolo masuk Oh
Doa ulang-ulang kami Arwan. Bakas mama, tapakin itu yang meninggal. Hula-hula, aruan asal-asal, sisritoti, tuhela menurut tuburu. Tutuan caron, asa diamu parkual Cinawi. Ala tuan de bagara sito pasalun na larong lo isina. Alo lo dagang majo tu tilo bata kodang sumpah-sumpah. Mau lihat nandungnya di bangku panggilan mope. Asal lulu kamu majo tu amat raja sosoni na tasuribara. Lumon may nadia na lulu. Dari mulai tema, jadi tersono matenis nano. Tulu hari kami lihat mungkin mulai topas aja mula-mula. Pada mama kota mula-mula nas baru sama-sama. Apa di kita mau nasuton? Anak-anak mangliat kita asa pilati korma otor-otor kita lihat kami mau nasuto segar bodoh bebere neng mangliat neng manotor baik damang mah kodang lihat
namin dihami ang natin ulungulo dong ketemu na. Jadi asal menunjuk pada orang tua berdua asal si titi masih opau dengan semua. Tungso dia pernah kau pernah tuh pada orang tubuh dua dua. Saya tuh hati mana kau ibu pas lah. Ope pati keron. Pada saat kami atau pada dalam namin. Gembira saat ini gembira. Jolo ini. Karena dia pahami. Dan mana bau dulu na kamu tuh musuh bagus.
nawi. Nabuhi terbelakangnya kakin muna. Bersama kalian bahwa kaulah-ulah. Gudang ka masih renanya keburu muna. Atas itu masih gempa, mulang mau parahutna. Tung sangolibe dalam nami mau rupiah udah tempat nawi. Saya tuhan tamar mau mas-mas itu sarupna. Yang pergi dalam tung masena seluruh nami di pangurupian mulai. Sangi amat waktu nak pada sunu saya dulu naringkan. Neba mulai. Asal harus diego pada orang nani pun. Asal aku bilang apa baru ya. Orang sebenarnya macam saya tuh di bagian daun nama kalian. Oke, yang produksi nami. Bunga di pasar lagi dengan nami dahulu dengan. Roma mana lebih mana dari dengan. Oke, acara peserta
tahun. Sudah nanti jauh nanti udah tuh. Ulang tubuh dia mulai, lagi jual malek menjalo. Bolong-bolong main, Asaris. Berkora mama, berkora tulang. Masa kamu saya tuh bawa dulu. Mari utang. Masa kamu saya tuh bawa tahayan. Masa kamu saya tuh bawa terus. Pas silakan. Nung saat kami dibangun alaman munon, dalam dengan dua kami akan bawa seperti tadi. Jadi orang kami matuang alang baru. Sini di masih kopa golang-golang matong pengarau na. Oh, di sisa dia bawa seperti tadi dari bahasa kami tuang manggo di pasu-pasu nama tuata. Emang tuh. Itu dia naik dalam saya baru. Tuhan, Sony masih kami marga Arua, marga Barasa, hula-hula nasihat sungai hulu dong nasihat bola basogi. Dihamu dong tubuh namin na hula kami di son. Ala saya do kita ulot tadi tonga-tonga di luar tahun. Itu orang nami hamba bertubuh, anggo penduduk kamu maka bapak nami do akan ginami naung di tahun tope. Lalu pas satu poros di tahun kita tuh anak kota di desa tikion pos orang nami. Boleh tuh kamu kena kata hol, nau sisa dah ada kita. Pinopornya putar kanalar hamarangi. Anak kakas do hita masih masak sengapa melarong kaulang di hita. Pinopornya putai. Soalnya dalam dihamuna pangulun nami marga ruan. Kakas di daga sa tikion nami lemuna sangat tuhali. Hula-hula muna marga Barasa. Kami bentong berada mahami di sini. Soalnya dihamuna. Bere nami marga Sirega. Kakas di daga sa lari na uli doho bulan naling lanon. Imat di na magdalo paso-paso pardong sa rifeon bere nami. Bawa doho kuru siap dagang soro nito hattay margite na persona. Margite honi matong. Ugo kami do waras sibir ni tondi. Asa do horon nami sa maniro ni na tua-tua. Asa birma poki bahul-bahul pas salongan. Birma tondi ni hamuna. Aso hudom marga Sirega talumobin na bere nami na duwe. Lusu-lusu maatong akadalan ni pangumongan. Ang laro malutong songani pinaboy tapasar tani nila kastikyon. Dohoron nami sa maniro ni na tua-tua. Asa si titik siya pahodong lailais ni rumah. Maulutuk songani pe, boras si dunitor nila boy tapasar tani. Siyak gula-gula ni marga siaruan Barasa. Tuhat tama manabay gulang lihamong paso-paso. Sasa ni solo sahat tinaguhumot kayan. Nung masahat tumasahat tani boras si dunitor ni nilik kita mangulo sa ubital sa upang labihan parkorasa. Sa manila hata ni boras bir siap tulang manang gula-gula Barasa. Pengurun namin marga Sirega. Alang sa dohanay di bukan alaman muna. Lima, so nabot kami nakinan boras bir. Dengan nomor salah itu orang ini pemasuk-masuk punami. Saya dia malu tu tujuh orang sekali rumah tangga nadinggam na punami. Jadi semua mata boras bir ni akka halim tulang muna. Firma kopi gol-gol bersalongan. Firma tadi muna alang burunai nanti okol. Saya rumah bersalongan butima. Di Sony dia muna, bere nami marga Arua. Joko dan Jojo muna, rodo kami tutu, anggogi Jokomu. Ima nama calo pasu-pasu pandong saribio na paupunami sebelah surtuanta. Jadi untuk pesonan mai pardong nami, arolo nami tulang dalawang muna, balas marohala. Jadi Sony dia masuk tol marga Sirega. Kalau nata parbebir nama na suka-suka nami tuha muna alang baru. Jadi sondoro kami tulang merobok ni ulang-ulang muna marga Arua. Kalau tumpe songoron main taruh nami balas mora muang baru. Alang do berhubungan nami ima parbebir. Asa do orang matong sona juga tua. Firma koki bol-bol pacalongan. Firma tokto timu luju-luju manang akka pangomuan. Asa titik mati nopa golang nang golang guna. Kalau tumpe songoni na boy tarbaik kami boras bir boras ribu-ribu asi marwan itu atas saya gurang maafin asuna. Songoni mah tapar bir siap kami tilang narobot marga tinampuna.